gab yeji na phebe ryan korling no chungap chige wa chue thema tha tun be chenjik de ngawan khejo la gi phebe number cheng gi ryan thumu main be rikjik halam sa de number da chung geji na chenyin chenbu thoba khong gi meji tho lokoria wa shi gi sue be ngui chu longe la ryan lek shu gi chaga thobe kor shamna sirona. Sound of Tibet, awakening kindness. Chizin yishu jingin rumu wa ngawan kejo la su chaga ni thop yobate tingi ni lar yang khong gi zum ti da dar pam na we rumu pu je la thop ari kya sar zamni ryan da chongdu la mami be longye gi thudu se we jagu shiksar chige we ngawan la gi ryan la chaga da phu gi ma se jagur thapdu si gu nang war yang dwen phe nang sing ngawan la gi thungda da lingbu da nye gi phö sa de miri gi khong du ku re choba chamba da ningje Tishi sadu pyo ki miri tsuyo longo tongta ring kejen la dakje che yube simki shidi pakpe ki ringta chige wa tsor lingbu raya nyeshin jeba shi gyu de shishin duwe nga ngoto nang. Teje kongi lukyo to ki ngui chung longe saba inge nang Sounds of Tibet she pyo ki da sheba kungi longo nyingji nyamlen longwe nang tun chen ki longe to Parti la sokba dezenge nang longe shen tam pule ki chage thö nang mingdön chungba thang dezengi de sartu suebe dada longe ki ryan che ki dezen nang pule shwe bi chaga thoba yamchen da wa chowe ngawan la ki longe de por ngote nang war tandar lo korea ki nangbe sudo lonje koran chu ki lonje khodik kim jun yong shunge de gongba she jene Nye mizi lukyu ki lonyi suaya chene Ini Korea shungme ngui tedu Lonyi chidang ki nye mizi lukyu Chua dan dewa Chamze dan dewa Pechibe tsadun dan dewa Janguru mizi kalub dan zeba tile yoba Pepe tsadun tola yaa thaju yoba Hanje di suabre Ini mingyu di chidang zamuling kasakaliya Tengi chashir vidinere Chige wa lube tapdun da ming thö du ngawan la ki tapdun the changme losim phal ko ba shuge mangbu chungshin lushe da longe rigi thudön di guti lore khon shuge thesung chungwa thang ngawan la gi lugyu khonche thuje na dembani nangtön the thengap changmar khowe chamning ji chengi miri da rikshun shigi kor tön dap yimbasung just really calms the soul. It really calms. Guti jing ki kyan chiksung sung. Sound of Tibet has put a really good documentary. Ushab ngawan khejo la chungdu gyama gi phayu la dorshi chöme da khangjin ba cheme sesu dang we yidung we nyongwa sogi gyaga du gonglu choksum la rab du chungsing ridwe du nyamlen la shugbe lo chukchi zamje jigden na chul pheba thang tene rimshi khong ge lingbu tha rimbe thung gyalin sobe röche daming ge de Gung losim thöla phaba thang chamning ji nyamlen thembe phebe kheju chen gi ryan sibu nang war thak jin chaga thobyu loni khong langgo ta gyu chapji signa megyu chapjin da ngalu ningche nyungshi kungka mite wa chungwe je dilu khong gi thapdun lar chukba ma se ringmi khong gi kor thep shikyan toncha yu sangyu chogdu gi lezen jugdi ma shu khong ge ji sangyu shen kha ji gi ning du sham le chen ju shu yin Barme mangzu chokbe uti cham an san su ki ki chinda chukji nang dugu barme genyo wudu nang mima ge nyamshu micha gyu rigu nandu. Tenya cham an san su ki todam kangya wo jogen barme thade thakbu shung the yonggu ge genyo wudu nang cham an san su ki uti be barme mangzu chokba wimi su shu chu me bathang mima ge gamyu chebe sibun chokba thimena su we phanggo ba lungti na mima ge thiba cham an san su ki sem bathang Thailand to khedi mimang gi dobar yobe wimi kakdom chena wedu na nyamshu chagyu meba jam ansan su ki gi sungba khong gi timjo ba nyen wing gi sungdo Changkorea Marshal Gudi Kim Jong Il the Kobe Pu Kim Jong and Resupu nin gana tu lebe ne judo Rezalak benin ari sinji suba kushab Jimmy Carter Changkorea to Changkorea tawa thangbu na jisun chebe ari wa loki surba Ajelon Miley Gomez lojo yong war chapsi to member michu le dyong wo ne phe yobe thebar Kim Jong Il gana tu lebar jeshi ba cho yamchen ke du Thari gi sangyu chog du gi le zen chen ju shu cha bi sangyu shib da ge ba nam ngan jong a go ni de ning go nin da long de le rin gyu che yang sing shu yobe the de gong cha yu shu